kou kore ke hufanga i he ngai whatapu kotoa pe o ku wha whake atu pe me he University lo au me proklama koe ni koe ongongo te fua whaifio alo au koe atu ai ongongo ki he mea mahu inga e taha pe ua i he mo ui e kakaitonga i tonga pe i murini. O ko whatuloa ke kakaitupu ai whonuani te whito ke matakari nana walao anau tolu a Ken Pelani ko whaoha atu me he maananga Ken Pelani pe o ko whatapu atu ki he tahine Princess ko atu whupera tuku aho ni mae mo a koheni neongo o ko ulawe e ko nei tonga pe he ki he tala whakaulahi le ore o tonga ki Australiani Ken Pelani ke tis tui halangi ngie pe mai api kopo wono kau kau i whanua pe he foki ki he whare a matapure ai kau taki lotu pe mai tonga i he tapa ko toa peo i kolope o kuke mea mai pe te ke mea mai ke polo kalama koe ni koe ongongo te fua whaifio alo au pe koe tau kawe i ngā koe 1-4 band pe koe kau hiva, kau tāmea, kau hiva hip hop mai rap i loa i sene koe 1-4 koe hiva e tau whanau aia o ko whau aki ia ki nau tolu e kau memi pa ai whanau toka poe binei tolai whanau toka me whanau hamoa pe koe tau polokalama koe ni e aoni koe kamata atueni ai tau polokalama te fua whaifio te mau whainga mau erita ke mau atu hangahi talanoa haongo ongo whekau aki pe moe 1-4 band i semea ai tau whanau pia koe whehu i whoki o ku ohake koe hā mea o ku mahu inga koe hā uhinga lahi o ku o mai ai ke whai atu ki ai hanga ue pia me he University lo au online pe koe wahao pe me Ken Pelani ko pau pe ke tau whehu pa kuki mautolu ku mau osimea ai uhinga ko atu e ngai pulusi ate ngai artikolo pe ngai pulusi ate e ku artikolo e ahoni ko whenga pe ke hulu atu ke lava ke toe mahinoange ka ke mautolu ho tau kāinga o wikai ke mau mea ai uhinga o 1-4 band pe koe kau tā mea koe no kui loa koe taha wha 1-4 pe koe uhinga te whito ke whanau nou he te utoki hoko atu ai tala noa ke ai koe ki pōma koe ni e mei hawhaua pe koe whenga pe ke holo i atu ai uhinga mo mahu inga e fo i ongo koe ni ke kau hiva hip hop rap 1-4 ai tau whanau kono uhinga te whito koe o ko ngā ue ke ai pe mai taulo au me Ken Pelani te whito ka Luciane hala wau tuita pe hekea Luisa mai rei lātu kefu koe uhinga e koe ai whaahinga laulanu o ku whiangangai mo whanau koe ni talo e kamata e nao whenga hiwa koe ni whawhawhua ke ua whehongofu. Pe koe uhinga te whitoia o ku mau hua lewa pe mau hopo atu o whaipea ngai tala noa me tawhaaki whakaako ki he tau community i he rea whakatonga pe he rea whapaparangi ke ongo atu pe ongo atu ke pure anga pe ongo atu ki mamani neongo o ko whaipea ngai tālanga lai wha mamani lai a kau tufunga artist i he whaiva o hiva pe pe whoke ngai tufunga o e whatu hiva pe koe whau hiva. Pe neongo ko whai ai whatotolo ki ai, neongo ko whai ai whakaike ki ai, neongo o ko o mai o ko pehe pe mo lo au o ko ke mahu inga pe ke whai atu pe a moha a mau toi teke pe mo whai atu pe ha toi teke pe ki he mea koe ni. O ku mau pehe, o ku mau inga pe
ke toi whai atu peha teke. Ko e whima orewa ke ki mua koe ke tau hoko atu, na ku atu ane nai a hoku tā pe mo e whanau. Koe tau whanau e ni koe 1-4 band e ni isene, pe oku kālanga e pe whakawheki ki a ngahi uhinga ke mehi e tau whanau 1-4 hiva hip hop mo rap, pea oku kālanga i mai mai tawhaaki a kau polisi i New South Wales te whito ki sene e nau hanga o mui sivi ta ofi ai ngahi konseti lalahi ai 1-4 i Australiani aki ai ngahi uhinga te ulawe ki anai ka koe uhinga ia koe o whai ai fo i whela waki mo e tālanga koe ni koe pehe e tawhaake taha. O ku fu laulano au pito ai mea e pure anga o New South Wales pe ko sene mo ene kau polisi, Department of Police, e nau mea ku whai ki he whanau o e 1-4. O ko oma e nau tole nau ngahi uhinga e kau polisi te ulawe ki anai. Pe o ku whianga ngai rewa ai tawhaaki ai kau mea tū whaiwa, pe koe kau artist, o ko whatonga ai whaiwa, tufunga mo nima mea a koe mea tū whaiwa. Kau ke tau hao koe ki he kau hiva, ki he kau hiva koe tau talanoa pe ke kulupu koe ni koe kau hiva, ka koe whakaluku fua o ko ui ai tufunga nima mea ape mo whaiwa koe mea tū whaiwa. Keke? O ku tau ka vei e kau wako toko lahi, pea mo e kau whaiwa hiva, pe koe mea tū whaiwa, o ku fuulaulano au pito e mea o ku whai ki he tau whanau koe ni. Ko nau tāeta, pea o ku nau mana koa nau tōruia ko i ngā koe nau lyrics, pia mo narratives o e nau hiva, mo storytelling o ku nau tala. I he nau hip hop mo nau rap. O ku nau mana koa whakamāman lahi. Ahalo ka pau te mo mea mai ke ku artikolo nā ku tuku atu ane nai i he Loau University Facebook, pēs te whito ai Loau. Koe kawe ngā rea whapaparangi, koe atikoa rea whapaparangi o pehe. From the streets of Sydney to global recognition. Me he halapure anga o sene, e ko Mount Root o tokolahi mea whanau koe ni, ki hono ilo i whakamaman lahi ki nau tō. I anga a e nau lea e nau hiwa, i hip hop mo rap. Peko hip hop mo rap, o ku kau ia, o koe whahinga music ai, o nofua e tau whanau, o uhinga ai, te whito e taha hono siofi, mono sivi, mono taofi, mono whapopula ai, koe whahinga music, koe drill styles, ai koe whahinga musika, koe whahinga hip hop rap, lau, o ku kalanoa pe ia he, ta i mo, tau ta mate mo, hoka here mo, whana mea whana mo ya, pia mo, lea ake ngahi, lea kape pe a whanau. Pea ku pehere wa e kau polisi koe a New South mo sene, koe ngahi uhinga e taha oku, i kai ke nau whemau ke whahanau konseti holpeke, ke nau whemau ke alu ai 1-4, ke alu ke ilonga, mo ilo i mo nau tau ataina. O kai ke nau tau ataina, o kai ke whemau ke nau ilonga, pea oku lomi peki nau toru, o fuu hulu tua, koe poini koe hua taelo au, he ku fu alu le vai a hulu tua. Koe ngahi kulupu lahi hip hop me rap, i mamani, pe mo ngahi kulupu i mua, te ulawe kia i Australiani. O ku nau, angai tatau pe mo 1-4 tau tolu e tau whanau. O nau ngau ake a drill music,
o nau whai ngahi lea, pa ku nau lea kape kape, nau lau lau e nau hip hop rap. Ia o ku hoko ka atoa ngahi mea koe. O ku nau talanoa ki he ke, nau talanoa ki he hanga i nau tupu hake Mount Druitt, koe tokolahi Mount Druitt, pa me hanga i ngai ātakai ai, o ku nau hanga he whānau o whola he mai e mea lelei mo mea koko toa pe unau whianga. Pe koe makehe koe tau whānau e unau loto lahi. Ke tupu i he nau tui whakaihiwa, hip hop rap, i nau ngahi whakaukau, nau pehe, ke nau talanoa, ke nau mo ui, nau tala ngahi narrative, pe koe ngahi storytelling, ke nau mo ui, nau whainga tā ia, ko ngahi paraparema na nau hoko i api, paraparema i atakai i api ako, pia koe, i ere me ngahi uhinga na, pe he e kau polisi, pia koe, ngahi talanoa koe ni ngahi whaitolo whaine, lahe nau kau e tau whanau i ngahi whakau kengi. Pe kai ngai taina nau iai ni ana tuna nau ngahi popula. Ka koha, me aia oku makehe, o unique pe ki e tau 1-4 i kai. Ko me aia hoko pe ia i street gangs, i hip hop rap, ko tupu mai ni me whanau e halai whainga. Stai hiva lau lau ko e. Ko me aia oku hoko i ngai kulupu ko toa pe e whanau tupu mai me he halapure anga. Oku violence e ngai kulupu i Amerika, i hanga e nau whakairi fia, ma nau kalanoa pete, nau kamate, ma nau hanga whana i pe hoka here i hai, oku hoko pe he nau hip hop. Pe oku hoko he 1-4, ko ngahi mea whoke o whai kono tuku aki. Kai ke? Koe whehu i koe hā mea oku makehe pe he ai, ano whakawhainga tā ia i a e tau whanau. Pe aku osi. Te uanga o hulu a te whai video anai. Ka mo mea mai ko lango mihau, la tu ke whain me ken pelani ka oku mo mea i. Nani mai Aria Awards, pia ko ia, i ngahi tau mai e whiha wao ke ahoni na isi whainga, ke tokonia e 1-4, mo ne tau kawe e nau ngahi totonu, ke nau koniseti, ke nau hiwa, ke nau lau aki pēa ngahi mea ku nau tui, ke nau wahe, he koe na tulaia oi mea tu whaiwa, oi art. Kono o mai ngahi mea ku fufu, e he kau punake pe ko kau pulotu. Kono o mai e mea ke wholahi mai ke he society, ke tau sio honga tonu ki ai, kono o mai ngahi mea ku tapu, o mai ngahi mea ku lelei, o mai ngai mea whakairi fia, o ngai mea koe ki tau whewhanongo ki ai, ka ku whainga ai tangata whaiwa, punake, pe koe hiwa, pe koe pulotu, ke ne hanga wholahi mai mei loto, ai ngai whakaukau ko ia, koe ne wahe mai i e whaunga, o mea tu whaiwa pe arts, pe musika, pe laulau. Ka koe mea aia kou whae tau whanau 1-4, pe aku tau tea iai ki nau tau he society. Lahe au pito, ai kau punake, ai kau pulotu, ai kau hiva. Nga nau whau e ngā hiva. Pea tu controversial i he society. Pea whehi ane ki nai he pure anga, pea whakatanga i, pea ha. Ka koe na tula ia o mea tu whaiwa. Pea ku si i to whangai e tau whanau. Ka ko hauen, ko hau lātu kefu, pea koe huarewa ai university lo au, pia mo e tau kulupu koe me ken pelani, lu isa latu kefu, mo lu sehane lafkani, pia mo e toe ngai tau kau lo au heni, mo e tau kau lo au whamaman lahi. O teke tupe i moi i he kau punake pulotu i loa na nau sihanga, o teke mai e 1-4, pa koe hako e mea oku. Fu pehe ai hono ngāhi kovi, mo hono ta ofi. Ai 1-4, ka okulahi pe, ai ngai kulupu. Hiva, pa me street gangs i sene, ka okuiaia umea heni, e whainga he tau ngai polo kalama, ka hoko ke whakavete atu, i anga e ku wakai o ku whihi tuu he mea koe ni. I e whekuki koe ni.
Pe koe whakaamu koe kau mua kau atu e lo au ki hono teke atu, whakatotolo atu, os mai na ngai tau e whiha mau ngā aue mai pepe, mau mui mai ia hau, a lātu kefu i he ne teke, mo ne whainga na ne whainga ke oanga ngai whangamari e, oange studio ke 1-4, mo hawa ngai mene whai hau lātu kefu. Ko ene ofa i whanau koe ni, he koe whanau koe nao mai me ngai whamiri, ia ngai whamiri o kusai, ia ngai whamiri o parapare mai ia. Kana ne whainga ke ne tokonia ki nā tō. O mausio mai pe, ai e mo nau whainga teu teu. O nau maas whapōri, toki hao maas iena, ko nau teu ngā. Toko ke ilo poko hai e ko hai e tai mo nau hiva. Ko whainga mea ni ko hui tai kau polisi. Keke, o keke ha fu me a whakaofo ia e kutata no ko fo yo ngoma ko ni ko kutata la no atu pe mo atu ngai fe hui fika wa ko 1-4 ka de o hake ai me a ko ni na ko tohi ane nai o pulusi atu he lo au university ke wanga pe ki lau atu ai ki pui tu mai o 1-4 ke mo me a mai ki ai ka koe ai koe ke lau atu o ko whaampe ke uhanga o tā tupe fo i video a 1-4 ngahi video taha ngahi documentary o 1-4 ke pui tu atbe lo tonga ku lau atu ai fo article na tā pe to na ia fo papalangi he lo au university Facebook page ka te to be ngai fo ka ai ke o atu fikau aki mo e tagana ke ngai fa matala mo fa to toro ko o sfai mo lo au ki e pui tu o 1-4 ka te wanga o ta e ka te mo tolu ai foi video ai 1-4 ko ta haina ina ngai video o ko ke o ngā to rea ko ta be ke mo me mai ke lo tonga e ko tala no atu e 1-4 pe ko o se data no te ngai poini mau inga ko ke 1-4 pe ko ne feunga e tau poro kalama tari mai pe ke ki fotutu mai ki he ka koe ko fe mau ke ki ita e to atau ki foi fasi ka tau toki hoko atu to atu pe ni pe me he ko e Tongan Serenators, Ata toki foi hiwa ai kau toki hoko atu ke tata noa 1-4, Tongan Serenators from America. Tau manatu hena pe Naikirikeri o e tai saute tu Malakaho tahane ni ngā hiwa tau manat meri e ke lau mare o e takataha hiwa iloa ko ia ka puane e kia. Yo
mahalo ko mo mea mai hu mai fo i video ia kaha ane nai ko ki whapapau ko video ka ko toki video ene ai one for ana auto e hanga o to o mai ko e nā ke mo mea mai ki ai lotonga e kuki hanga peo tō tō ngāhi poini me artikolo nā kuanga o tohi me ngāhi whamā opo ai ngāhi whatutolo pe ngāhi documentary me ngāhi mea ke one for ai kamata koni ke ngā ue atu ke mao le lei pe mo lava mahino le lei ia te au ai tō ai one for me ngāhi ngā ue nai o sfai ki ai e he ka wako e nau tau ka vei e to tono me tau e kaina ai one for i sene tau whanau hiwa koe ni hip hop rap pia mo kau punake mo pulotu i loa i mamani mo Australian pe koe ku whenga rewa ke whama opo le lei ko Luisa ratu ke furai a pito e me ilo ke one for ai tena programa whapapahalangi e toi anai pe mo usane i he taha pe koe taha tau noa ka ko au koe whatatoro kono ko whai mai mo whama popo ko whai ko whemau ke omi ai sinoi body of knowledge no i ilo ko ia te kau aku mo one for ke nofo ngā ue mamari e to kon ke Luisa Molusane i he teke kono ko mau whai ki he to tonu mo e tau ataina ai one for band hiwa e tau whanau hip hop mo rap i sene ke nau mau hatau ataina kai ua whapopula i ka ua e mui pe mo ta ofi mo reho i ki nau tolu pe mo whapopula i ke ua whai e ngā i mea koe ni ka mo wakai mai ke fo i video ko whainga mana koa e nai one for i mamani pe aku nau fuwhakairi fia o pita e nau sipi ngā e nau talanoa e wikai ke nau irifia na toke hataha ukai ke nau tukulolo na toke he kau polismo e pure anga o nau pehe ko e nau talanoa ko e nau narratives ko e nau storytelling ko e nau hanga o folahi atu ai ilo ko toa peke he nau mo ui i he nau hip hop mo rap ko e me ai o mahu inga taha ko e ka nau tolu pe ko e lau maari e whaka a whaiwaya mahu inga e ka te au ka ingata halau maare whai vai e tau whanau ka oku nau lotolahi nau lotolahi au pito ka taki mai te toi whenga ke toi ki posa toi karanoa ka toi whenga ke toi ohake anau fo i tepi ai one for ke maro sai ke ki tau ki tu ai kau alu ke talanoa atu ki he one for tau whoka me peki he ko ngā kau whemau ke atu e mea nā kuhanga o whamapopo mai ke ai ngahi whakaukau pia ke whakaosi ake tau porokalama me he artikolo nā kuhanga pulusi ane nai i he Loau University Facebook page. Sai koe artikolo koe nā kuhanga whakahingoa koe mehe halapure anga o sene ki hono iloi whakamāmanla. From the streets of Sydney to global recognition, one for. Koe talanoa ke one for, koe talanoa maari ki he loto maatau ataina e whanau koe ni. Ke nau hanga wahe a e nau tui, a e nau creativi, a e atamai ia, whakai punake, whakai pulotu, pe aua toi hanga hamea o fufu, a e nau wahe ho nau loto, me he nau tauke i mo e nau ilo, i he nau tupu hake i api, i he nau tupu e harapure anga, i he nau whakakaukengi, i he nau apopula, ko e nau talanoa aia. O ku hako he nau hip hop mo e nau rap.
Pea koe tala noa ia e 1-4. Ko e nau mate ki he nau tui, mo e nau ilo, mo e nau musika. Pea ka more ai be e nau mo ui. Ko e whaahinga heroic veri, ko e whahinga lau maare e to aia. O kulele ange ki a te au, e nau o kau, i ngai kaia ama ngai, mo maulao whai toko na tamu. O ku fihea tau whanau koe ni, i ngai paraparema whasosiare ni, ka o ku nau whainga koe poini mahu e ngai koe ka te au. Koe poini a koe ko whe mau ai ke whanga poupou i mo tokoni mo lopi manau to. Ki e pureanga New South Wales, pia mo e pureanga koe ni. Whetroa Kempelani, o kui Kempelani Australia ni. Pia koe lo au, mo au, Seane, Luisa, mau pupou ke haula tu kefu ko ne whai me pe ngā au no teke 1-4. Kau whoke mai, koe lau marea 1-4 ana nau tupu toko lahe na toli Mount Druitt. Pia koe nau kamata pe i he nau whakakau kengi, kamata pe he nau tupu hake koe whanau tonga, whanau haamoa, nau nofo i Mount Druitt, koe ngai wheitu oai o ku me lahi ke ngai wheitu o housing, ngai wheitu o whaofa. Kana nau whainga, neo na nau whetau laki a whanau 1-4, me ngai paraparema ke keho e mo ui mo nofo i Mount Druitt. Na nau aue ni iho ngā popula whakau ken ke moha moha. Ka koe ha. Ka mea koe ko mahui ngā ia ai. Na nau si whainga o nau o mai, o nau tō hifo ki he hip-hop mo rap. Pea nanau pe oia we ko tau mo ui angai ni. Ko tau whaka mo ui, ko si su entene toko ni ki tau tō. Pea ka matare vai e nau. Whau e nau hip-hop, e nau rap, i he drill style. Ai koe ko drill style reo whakairiwhi o tā noa pe te whanai koe te hanga hokai a koe here te koau koe hia au, pa koe ki pihata po hai a tā koe whainga drill style ia koe o hip-hop pe me rap. Sai, koe mea koe ia o ku makehe pe koe tau whanau 1-4 pe ku nau whai i mamani i Australiani i kai. O ku whai e ngā kulupu hip-hop mo rap i mamani i Europe, i Afrika, i Amerika, i heni. Sai, ka ku whakawhainga tā iai, pia whakapopulai, pia whinga i ke tā matei ai 1-4 aia e kau polisi sene. Pia ku lea mai kau punake me kau pulotu i heni mo mamani pia mo kau wako au ke universit sene. O whakapopula, pia ku owa ia i he mea kou totonu ke whai ke whanau. Ka koe whehu i koe hae o hinga o ku whupehe ia ai whanau 1-4, koe whehu ia o kou o atu. Koe tāri koe ki me iai me helo au, koe mau tāri koe ki ai. He koe uhinga koe whanau Pasifiki. He koe iai ere me niti laulanu i Australia ne White Australian Policy o ku kei tolonga halopeku o wharepeku asmai ngai mea. Peko ere me niti ne White Australian Policy o ku asmai i hono ai ake kau whanau 1-4 o makehe pehe hono ai nau tolu. Miha toi ai a whahinga kulupu hip-hop rap i hene. Peko tau whanau foki hange koe ki whawhiloake koe kou whai. Oku i kai ke nā wiri whia, oku i kai ke nā punou nā tōke hataha, neongo mea whai he kau polisi, neongo mea whai he pureanga, he ku nau tūhe nau mooni mea koe hiva, koe hip-hop mo rap ai whainga, sipinga hiva koe. Oku nau hangai o whalahi mai ho nau loto, ai taukei he nau mo ui, ai nau taukei i Mount Druitt, ai mea na nau taukei lelei mo taukei i kai lelei i api, i he siasi, i he maketi, i he harapure anga, i he api ako pia mo whepe, i he apopura. Nai whainga nau tona whakahupe ala haula tu kefo,
si hiki hiwa pe mo tonia pe kina to pe me he apu pirisone kaya ko hoko atu oku pehere vai tano kamata I won 4 me mei he wa fe hongo furu Peko nau whainga ke tokonia ngā he whainga tā ia whakasosiare, mo whakaekonomika, mo whakasaikolosia nai whihangahangai mo e nau mo ui. Nau whainga he ilo na ama oha nau mo ui he. Neo e nau whihangahangai mo ngā he parapare makeke. Koe haerewa mea kua hoko ka nau toru, ko nau pare rewa ai lau maare whaka punake mo whakapulotu ko ia ai lau maare o e atamai ia o e whakatupu ilo fo o ko lau maare o e nofo ki ngāhi ongo ke ki ngāhi lau ke neongo koe ngāhi lea ai o kulelei koe ngāhi lea ai o kui kai tāu pe kape ka koe anga mahenia o e hip hop rap ko whainga musika hiwa koe ni lau koe ni oku i kai kia hame ai e tapu ai. Hei kai ke tau tuka ki pe tau whanau e tau pehe ko ki nau tolu pe oku nau whai e kovi i he mala e o hip hop rap. I kai. Where a whanau 1-4 sibinga tatau hiwa tatau staila, koe ke he i hanga e wakai, koe loto lahi ai whanau koe ni, e kai ke nau punau pe te nau whi urutukua na toke ha mea mate pe mo ui te nau whai pe mea unau. Whinga ke wahe mai, ke whalaloa mai i he nau hiwa, i he nau hip hop rap. Pe koe make he angaia e ku sio, malawa beke uhala, malawa beke tonu. E kumakai e whanau 1-4. Pakutui koe tau kaimi e ka taala mai, ka hatu pe te whenga peke half hoa. A koe ni koe mini kene toru walu tātā noa. Ngai ngai mea keu tānoa ke 1-4, ka te toka hokat kia e polokalama hoko, o e ongo te fua whaifio alo au, koe kuhanga pe o whamatala i atu pe ai pui tu a mo umea o whekau aku mo 1-4 mo kuhanga whai o whawhehu ke. Koe ha mea kusi tā palasia mo tā moloke ai 1-4 band, pe koe 1-4 choir, hip hop rap, e tau whanau i sene e kau polisi. Moi whakatotoloi, ta ofi e nau mātua, moi e nau mātua, moi nau hangeka ko nau whai ha mau ki he society whakalukufua. Te kai ke nau whai na tua mau, ko hinga pe ko nau hiwa mo e nau loto ai. Ka kua si whai ngahi me ai o steng make pe fo i squatia ai kau polisi. Teu pe ia ke nau hanga o hofi mo ta ofi holo, mo whakapopula i mo ta palasia halo ai totonu me tau ata ina ai 1-4 as an artist group. Pe koe umea koe e whai at kia e tātā nā me ngā ue whakatou i e rea whamapalangi pe mo e rea whatonga. Kai ke, o kou whamalo atu ki ho mou kau mai, pe kou tui o ku whiunga ai tau porokalama, ka te tau toke hoko atu. Nengo koe ke ulawa ke o atu ai toe taratara noa ki ngai whakaki ke 1-4 ko whiunga. Whiunga ena ke tau kamata ai, ka tau toke hoko atu e ku taratara noa i rea whantonga pia e porokalama atu alu isa moluseane anai, pa tena lere nao e rea whapapalangi, kau lere au e rea whantonga ka tau tō ke moto e iloange, mo mahino ange, ki e 1-4 hip hop rap, e tau whanau koe ni, pe koe choir, pe koe band, koe hano whaingau.
ka kou whamalo ka te moto, whamalo mo mea mai, ka mo mea.